Veliki selam i pozdrav, dragi moji gledalci. Evo danas posle posla sam odlučio da vam snimim luk, paprike, ljute paprike, buraniju, žito, sve znači što postoji u našem vrtu, da vam snimim malo kako su tu izraslo, kako je naraslo, kako je procvalo i tako. Ostanite uz naš kanal, pratite nas. Živi nam i zdravi bili, ma gdje god da se nalazite. Ostanite uz našu produkciju Bosanski običaj i svi koji možete da se pretplate na naš kanal, besplatno je. A nama pri tome dajte veliku i ogromnu podršku da nastavimo dalje, da vam snimamo i tako. Pa pogledajte raja, evo ovdje imamo luk, znači koji smo počupali sad prije nekih 10 minuta. Ovdje smo ga već ugulili, pogledajte kako izgleda. Ima baš dosta luka. To je za naše potrebe. Pogledajte kako izgleda. Jedan kratki video. Malo nam je bilo kiše pa je zahladnilo i baš je prelijepo. Ova 2-3 dana sad zadnja, baš su prelijepa. Evo kao što vidite ovdje. Nadamo se da će od ova dva nešto biti. Pa idemo raja redom, da vam prikažemo paprike ovdje ljute. Evo pogledajte, znači šilikuše. Paprike se zovu šilikuše, ljute, kako god. Pa pogledajte kako izgleda. Ono je još raja cvatu, ali to odvojili smo malo vremena da vam snimimo kako to izgleda na našem vrtu ovdje. Pogledajte raja. Do ovdje su, mislim, ovo su ljute gor paprike ovako. A ovdje ispod su dole obične paprike. Pogledajte malo i njih. Znači i one uskoro se mogu ubrati. Kao što vidite. Znači neke manje, neke veće. Pa rekao da vam snimim jedan video kratki kako to izgleda. Imamo raja svega znači u vrtu. Pokazat ćemo vam na ovom videu. Evo pogledajte, znači baš paprika lijepa, fina. Ali ima i one još vremena da rastu. Ovo je neki tek početak njihovog rasta. Pa pogledajte našem nastavku videa kako to izgleda kod vaše produkcije Bosanski običaj. Hvala vam za komentare pozitivne, za sve što mi pružate od vas, što dobijam. Mogu vam se zahvaljujem. Raja, ovdje imamo bresku jednu u sred našeg vrta. Znači raja ovdje je mješavina svega i svačega ima. Pogledajte kako to izgleda. Znači ona je u sred vrta. Trava je sva očišćena, nema nigdje da je. Raja, buranija nalazi se ovdje, isto pored. Kao što vidite, evo pogledajte. U prethodnom videu sam vam snimio obranu buraniju. A evo ostalo još i u vrtu da vam snimim kako to izgleda. Ovaj jedan red što ima, pogledajte. Fine buranije ima, nema šta. Ona je baš sazrela, more se brat kad se hoće. Evo pogledajte. Znači prelijepo. Onu buraniju što sam snimio u prethodnom videu, to je iz ovoga našeg vrta. Kao što vidite. Pa ću vam malo da snimim.
Pogledajte, žito ukopano, sve to po propisu. Nadam se Raja da i kod vas ovako, da se isto ovako nalazi. A vi ocijenite je li to dobro ili nije dobro. Pogledajte. Znači Raja ovdje sad krastavci. Svega imamo. Pogledajte. Na našem vrtu svega ima. I svačega. Raja, nadam se da će vam se svidjeti ovaj moj video. Da se svi pretplate na moj kanal. Puno bi vam bio zahvalan. Evo ovdje Raja bunda. Znači imamo i ovdje jednu. Prelijepo. One još rastu kao što vidite. Da su se raširile. Tu po njimi. Šljive imamo. Pogledajte ovo. Rodna godina baš. Znači. Pogledajte. Šljive su baš posavijale grane. Evo pogledajte, kao što vidite, bit će roda ove godine. Primijetio sam da je ove godine sve izraslo, naraslo, rodilo, kako god već da nazovem, nebitno. A vi ste to primijetili isto da je sve dobro rodilo ove godine. Godina rodna bila. Nadamo se da neće biti suši. Trešnje isto Raja bile su dobre. Sve i bijele i crvene. Ovo nam je krompir sve. Pogledajte. Evo kao što vidite. Ovo nam je krompir. Šljive svako redom tamo. Imamo jedno burlajce, ali nema veze. Evo vidite, Raja odatle je došla bunda vam sve. Pogledajte kako je tu loza sve sprovela ovamo. Kao što vidite. Evo, pogledajte, Raja, imamo još jednu breskvu ovdje. Usred druge strane. Dolazi nam na red, kao što vidite, repa. Pogledajte kupus, kako god. Evo još krastavaca, pogledajte. Znači Raja miks, u vrtu nam je miks. Veliki, pogledajte kako izgleda. Svega ima. Znači, buranije, od krompira, od luka, od ljutih paprika, od običnih paprika, repe, cvekle, znači Raja bunde, dinje, svašta ima. Svašta je bila, znači Raja dinje su bile isto. Ovdje posijane. Kao što vidite. Znači ovako Raja mal prostor, a svašta se može nasijat. Znači bez problema. Svašta nam se može nasijat. Kogod hoće da radi, može se priuštiti sve. Bez ikakvih problema. Ovdje imamo sad isto buraniju napritike, pogledajte kako to izgleda. I jednog stršnjenja. Tam svojim putem. Znači Raja, video za 10, ja mislim prirodno. Ništa nije frcano, prskano i tako. Sve prirodno. Evo pogledajte. Njiva kao što vidite. Prikazivao sam u neki prije vide da nije nešto baš veliko. Ali Raja puno svega stane. Nema govora. Kao što i vi vidite. Svega i svačega stane.
baš prelijepo. Znači za odmoriti oči u našem vrtu. Ovim putem pozdravljam sve svoje pratioce koji me podržaju u ovom mom poslu, hobiju, kako već da nazovem. Hvala vam puno za sve. Pogledajte ovo raje, kako je bunda pročitala, koliki su listovi, pogledajte ovo. Znači, iznenađen sam. Baš bilo i prošle godine, i pretprošle, i zaprošle, ali nije ko ove godine bilo nikad. Da ovako rodi i tako. Bunda je stvarno predivna. Jedan raja kratki video iz našeg vrta ovdje. A vi možete ostaviti u komentaru kako ovo izgleda za vas. Iskrena reakcija što sam ja snimio, što smo mi posadili ovdje da vi pogledate u našem videu kako to izgleda. Mala njiva, a puno duše ima u njoj. Kao što i vidite, znači sve posijano, prelijepo, odlično. Vrt za 10. A vi ostanite u našem videu, komentaru, ostavite nam svoju poruku, iskrenu reakciju na ovo što sam vam snimio. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj video. Toliko od nas raja da sad. Vidimo se ako Bog da u novom videu. Ostanite uz moj YouTube kanal. Pretplatite se. Hvala svima koji mi pružate podršku na bilo koji način. Ostanite uz moj kanal i pratite moje nove videe.